al-Džauzi rahmehullah ni kažu slučka za čovjek od Beni Israil koji je bil nepokoren na Allah subhanahu wa ta'ala. Veli Ibn Qayyim kullama zade tugijanahu zade maluhu. Veli sve poveke kako bil nepokoren ovaj čovjek kon Allah subhanahu wa ta'ala sve poveke mu davalo svoje te blagodati. Pa jedan den zastane ovaj nepokoren čovjek na Allah subhanahu wa ta'ala i se zaprašao: ja Rabbi, ja sve poveke ti grešam, a ti sve poveke me obskrbuvaš od tvoje te blagodati. Fa ejna al-azab, pa kada je tvoja ta kazna, kada je tvoj azab? Allah subhanahu wa ta'ala mu objavil na pejgamberat koji živel v to vreme i mu rekao: ke odiš ka toj nepokoren čovjek i ke mu gi saopštiš slednje zborovi: ema salibtu minke halavat al-iman wa ladhat al-munaja. O čovjeku, zarem ne ja odzadov slasta na imanot od tvoje to srce i zarem nego odzadov lezetot na ibadetot koga me povikuvaš vo svojte dovi: ja Rabbi. Zarem ne je dovoljna kazna? V sušnost Allah subhanahu wa ta'ala te kaznil, među toa nego osjećaš. Zato, dragi počituvani brajke, ceneti sestri, da go pominu ovaj kratok, minljiv i bezvreden dunjalog vo pokornost na Allah subhanahu wa ta'ala. Našite dela da bidat iskreni samo za lice to Allahovo. Da go živimo životot za onoj koja dviže krvtavo našite veni. Za onoj koji ovozmožuva sekoj mig naše to srce da prodolži da funkcionira. Zarem zaslužuva nekoj da bide poveke sakan i poveke počitovan od onoj koji ti go podaril ovaj život. Wallahi, niko ne zaslužuva da go sakaš i počituvaš poveke od onoj koji ti go podaril ovaj život. Zato go molam vozvišenje od Allah subhanahu wa ta'ala da gi ukrasi našite srca so vistinska iskrena ljubav kon Allah subhanahu wa ta'ala, da gi napolni so vistinski iman i da nija podari slasta i lezetot na ibadetot. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.